Sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 1 Desember 2022. Video pendek yang memperlihatkan detik-detik ledakan yang terjadi di salah satu tempat parkir di Volgograd hingga timbulkan kebakaran hebat. Dalam rekaman terlihat seorang pria ingin membuka bagasi mobilnya, seketika terlempar saat ledakan terjadi. Menurut keterangan petugas keamanan setempat, penyebab awal kebakaran itu adalah kebocoran gas. Dampak dari insiden ledakan ini, 4 mobil terbakar, 1 anak meninggal dunia dan 1 orang dewasa alami luka-luka. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Действия российских подразделений. Все контратаки были армейской авиации, ракетными войсками и артиллерией. Нанесено поражение 3 пунктам времени дислокации подразделений иностранных наемников, военно-морских станций, а также 85 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живой силы и военной техники 160 пунктов. Надо батареи поражала установка американской реактивной системы залпового огня, 5 комплектов и экипаж. В районе населенных пунктов оружия и